Аиааиреи ахьыԥшымреи ҩажәи хәба рхыҵра иазкыз аныҳәа хадахьы имҩаԥысуаз Аҟәа ахақәиҭ рашҭаҿы акәын. Арратә парад иахәаԥшырц уахь инеиуан аибашьра аветеранцәеи ауааԥсыреи асасцәеи. Аибашьра аветеран Амиран Кәарҷиа Аҟәаҟа дааит имоҭа Владислав Кәарҷиа диманы. Аиааира ишәыдысныҳәалоит, иҭабуп сабду. Арратә парад иалахәыз аветеранцәа рнаҩс убасгьы аныҳәа иалахәын ҩажәи хәба раԥхьа аԥсадгьыл аныхьчатәыз абџьар шьҭызхыз афырхацәа. Аиааира амш абри Аҟәа ҳаналала аԥсабарақәа рацәаны иҟалеит, аха аиааира заагәыз агәра ганы ҳаҟан. Аиааира мш иахьа абри ҳаԥсынра иҟоу ҳажәлар зегьы ирыдсныҳәалоит. Уаҳа абри еиԥш аибашьра Аԥсны Анцәа иҟоумҵан, азҳара ҟало, аԥсҭазаара бзиа ҟало, абарҭ иҭахазгьы ҳхамышҭуа, убас аԥсҭазаара бзиа зегьы ирзеиӷьасшьоит, аҵеира дшәагыло, азҳара ҟало, Аԥсны абзиара баҟоу анырҳәо, Аԥсны иҟоуп ҳаизырҳәо Анцәа иҟаиҵат, шәадныҳәалазаат зегьы. Арратә аныҳәатә парад иалагеит Аԥсны жәлар Џьынџьтәылатәи аибашьра аветеранцәа ахақәиҭра ашҭаҿы рымҩасрала. Анаҩс арратә парад акомандаҟаҵаҩ атәылахьчара аминистр иеилиркаауеит аныҳәатә парад амҩаԥгара аруаа шазыхио. Аҩыза атәылахьчара аминистр Аԥсны жәлар Џьынџьтәылатәи аибашьра аиааиреи ахьыԥшымреи ҩажәи хәба иазкны аныҳәатә мҩасраз апарад иалахәу Аԥсны арбџьармычқәеи, аҩыза атәылақәа рырбџьармычқәеи ацәаҳәа иқәыргыло апарад акомандаҟаҵаҩ аинрал-леитенант Ҭрыџьба. Шыбзиарызшәа! Шәыдысныҳәалоит аџьынџьтәылатәи аибашьра аиааира ахьыԥшымра ҩажәи хәба. Анаҩс атәылахьчара аминистр Мираб Кишмариа Аԥсны Ахада арбџьармычқәа ркомандаҟаҵаҩ хада Рауль Ҳаџьымба иеиҳәеит архәҭақәа ахақәиҭ рашҭаҿы амҩасра иазхианы ишгылоу. Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аиааиреи ахақәиҭреи рымшныҳәа зегьы рыдиныҳәалеит. Ҳадыр зқәу ҳауаажәлар, ҳадыр зқәу ҳаруаа, ҳаибашьцәа, ҳветеранцәа, ҳаҭыр зқәу ҳасасцәа, иахьа инарҭбаан ҳаԥсадгьыл аҿы згәаҳҭо аныҳәамш аиааиреи ахьыԥшымреи рымш иналукааша ҭоурыхтә хҭысуп. Ҩажәи хәба раԥхьа Аԥсны аҳәынҭқарра адгьылҵакыра рыцқьахеи ақырҭуа агрессорцәа рҟынтә ҳаибашьцәа хьӡырҳәагақәа егры аӡиас ахықәаҿы ишьҭырхит Аԥсны аҳәынҭқарра абираҟ. Шықәсык иацны ицоз ашьаарҵәыратә еибашьраан рыԥсадгьыл рхы ақәырҵеит хьаҵрак ззымдыруаз агәымшәара ӷәӷәа аазырԥшуаз аҵеицәа нагақәа аӡәырҩы. Аԥсынтәыла ашәарҭа ианҭагыла раԥхьатәи амшқәа инадыркны ржәҩахыр наҳадкылан иҳацеибашьуан Нхыҵ Кавказтәи ҳашьцәа, аҳәаа нырцәтәи ҳдиаспорақәа рхаҭарнакцәа, Урыстәылантәи, Алада Уаԥстәылантәи, Приднестровиеи, ареспубликаҟынтәи хатәгәаԥхарала арахь иааз аибашьцәа. Урҭ зегьы акырӡа ишьҭырхит аиашеи ахақәиҭреи рзы ҳажәлар рықәԥара, амчхара, ахыԥша. Адунеи лабҿаба иаадырбеит афашизм аҿагылараҿы аԥсуа жәлар сжаҵәымыз, зықьҩыла адгылаҩцәа шрымаз. Ҳажәлар зҭагылаз атрагедиатә мшқәа раан ароль ҷыда нанагӡеит мрагыларатәи, мраҭашәаратәи афронтқәа тактикала, стратегиала реимадара, реицхыраара. Аибашьра амца аилашыраҿы ииуан, ишьақәгылон, иӡрыжәхон хьӡы-ԥшеи згымыз Аԥсынтәыла арбџьар мчқәа. Урҭ роуп иахьагьы ҳәынҭқарратә шәарҭадара шьагәыҭхадас иамоуп. Ҳтәыла аҭоурыхаҿы адаҟьа ҿыц аазыртыз жәлары зегьы иԥшьоу рықәԥара, аԥхьагылара азиуит. Ҳаиааира символ хадас иамоу ихьыԥшым Аԥсны аҳәынҭқарра ашьаҭаркаҩ Владислав Арӡынба. Уи ивагылан ҳкомандирцәа хьӡырҳәагақәа Султан Сасналиев, Сергей Дбар, Владимир Аршба, Гиви Агарба, Мушни Горские, зыԥсадгьыл ахьчаразы зхы иамеигӡаз. Ҳхырхәоит иԥшьо ахақәиҭра зыԥсҭазаара ахнысыз зегьы ргәалашәара аҿаԥхьа. Иҭабуп ҳәа раҳҳәоит афырхацәа ранацәа, рабацәа, урҭ иаадырԥшыз ачҳареи аҟәыӷареи агәымшәареи рзы.
нагӡара акәзааит, ихьыԥшым аизҳара амҩа иануп, Аԥсны аҳәынҭқарра гәык-ԥсыкала ишәыдыснаҳәалоит аиааиреи ахьыԥшымреи рымш ежәыхәба шықәса ахыҵра. Архәҭақәа ахақәиҭ рашҭаҿы амҩасра рҽаздырхиеит. Анаҩсоуп шьаҿа еиқәшәала аныҟәара ианалага. На площади парадный расчет военнослужащих управления Министерства обороны и Генерального штаба. Возглавляют колонну ветераны обороны генерал-майор Гурам Януковлы и полковник Илья Гамисоньев. Архәҭақәа нымҩас ашьҭахь ахақәиҭра ашҭа иқәлоит аколсттәы техника. На площади бронированный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости «Тигр». На второй день войны, 15 августа 1992 года, у противника был отбит первый танк Т-55. Аныҳәа убасгьы дырԥшӡеит арратә вертолиоткәеи аҳаирпланқәеи. Над площадью самолеты штурмовой авиации Ил-39, ведущий полковник Дани Острова. Авиационную группу возглавляет командующий ВВС Республики Абхазия генерал-майор Ангел Кумбай. Леона, 120 танкистов удостоены медалью за отвагу. Парадную колонну возглавляет Ираклий Сизлов. Арратә парад хдыркәшеит Аԥснытәи аҽыбӷаҟазацәа. Ихыркәшоуп арратә парад, иалахәыз-ааруа руаҩԥшьақәа рынагӡараз рырхәҭақәа рахь ихынҳәуеит. Даурен Аԥшьбалықь Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.